Evo vidite to i kako da u grafičkoj obradi, u realizaciji našeg prenosa. A sada, pre početka ove utakmice, jedna lepa svečanost. Već 6 godina za redom Jadran Carine je najuspešniji klub olimpijskih nada, međunarodnog takmičenja mladih vaterpolo selekcija, a u ovoj takmičenoj sezoni najbolji rezultat postigla je najmlađa selekcija, rođena 2006. godine i mlađi. BK namenjen najuspešnijeg klubu ove sezoni, Jadranu Carine, uručit će direktor vaterpolo Plivačkog saveza Radovan Milinić. BK će primiti kapitan generacije 2006, Rade Đukić sa saigračima. Svaka čast momci, eto čestitke i sa naše strane u želji naravno da se ovaj niz dobrih rezultata nastavi i u budućnosti i upravo možda među ovom decom gledamo nekog novog Borlajinovića, Gojkovića, Ivovića, što da ne. Evo još jednom tog pozdrava i zvanične predaje Bekara iz ruku direktora vaterpolo Plivačkog saveza Radovana Milinića. Ovi klinici su pokazali koliko znaju, dakle, u ovoj sezoni. Sada ćemo da gledamo ove starije, da ne kažem matore. Ozbiljna vaterpolo perspektiva Jadran Carina, ne samo ovom godišnju, nego i u ostalim uzrastima i, eto, stvarno iskrene